sepe obuhangazi bukarisembe bamugutagwa kapa aba Esperanza distributors abari kushango mu rurembo rwa Mbarara baturetire byo kunywanya murungi nka Esperanza warajijini akanikareta mani kakwereza turo turungi yoyo kumbucha one akanika kushare bishaju kakwigure mesi kakwereza mani gakisheija abakazi tumwa kigaruka kusiriza akatuke kwate beina bindi byo kunywanya murungi nka Esperanza fruit berry yoyo vodka kawa warajijini Esperanza golden sherry ebyo kunya byaba Esperanza nibishango mu maduka gona omwihangari yona okwenda kumanya birukiraho Teres mezi not mushanju not ibiri mwenda mukaga not mukaga hamwena not mushanju munana itano ina emwe ina not Esperanza weza mwebare abavubi abawangalira ku nyanja na Rubali bano bawera kasavu lwenda 40 nga bawangalira ku mwalo gw'ekazinga chano abavubi bagamba nti kati enaku zino batandise okweralikirira olw'ensonga lw'abavubi bana bugenda mu maaso kozesa obutimba obutono bano bagamba nti emabega kwawo ennyanja yaabwe yali eweddemu ebyennyanja amagye wegayingirira nigasaako ekiragiro ekigamba nti bonna balina okukosa inchi 5 naye kati batandise okweralikirira oluvannyuma lw'okulaba bannaabwe nga bagenda mu maaso n'okukosa inchi 4.5 atwiha tutandika kuswa inchi 5 egi omumazima kuruga enyuma tukati n'enjeje kwa otakugireba konka hati omuntu norya enjeje niomanya oti nari ekyenyanja ekyabe kitaroho buli abamahe batakizire konka hati amahe gayizire Museveni tumusima munonga bo kusendekana amahe mazima kuza kora ekyenyanja ikaba yafire konka hati turiyo ntureba ngo turiyo ntufunamu hati omuntu norya na loan ya miliyoni 3 bakuha mezi 10 beto mezi nkamukago osanga wagisaswire wagimazire Masudi y'omu ku bavubi abawangalira ku mwalo gw'ekazinga chano agamba ekyewuunyisa nti abagala inchi 4.5 bwe balina ennyanja enene nga Lake Edward bonna agamba nti kazinga chano bwe bandibadde beekubira omulanga nti bagala kwesa akatimba akatono aka inchi 4.5 olw'okugamba nti ennyanja yaabwe ntono naye kyewuunyisa okusanga atabali mu nnyanja enene ya Lake Edward bwe bagala akatimba akatono ono yeralikirira agamba nti ekizibu ekiriwo kati sawa zino beerekedde amaziga amangi n'okuddayo mu mbeera eri ey'edda tinkaito abali akazinga chano nutusoha inchi 5 konka nkikutangaza habe ennyanja empango za Rwensama za Kisenyi za Kazinga za Katoto nuko nkikutangaza nibenda inchi 4 n'ekichweka kandi twena twakuba ntusoha inchi 5 omumazima gashikire abokuba buturagumize muna inchi 4 n'ekichweka hatu kugenda kandi twagaruka enyuma twarugire amazima nigetagisa akuganga agange konka amazima nuko gali abokuba ingageza inchi 5 ntukangaza ntusohaka yadi omunyanja yitu Kazinga chano konka ntwite ingageza inchi 5 Abbas ye chairman w'omwalo guno agamba nti ekizibu ekiriwo kiri nti bwe banaddamu okugenda mu maaso n'okukozesa akatimba akatono aka inchi 4.5 enkulaakulana eyabadde etandise okubanga egenda mu katungulu n'okulaba abaana nga bagenda mu maaso n'okuzimba bino byonna babadde babijja mu nnyanja twayekooraho entunguuka aha abaana bari akombeka abamu baguzire ebibanza babiri batine ebibanza babine kandi buli omu saaha ezi buli omu weena ali omu kikorwa ky'okugamba ngu nayenda kwetungura ayombeke nawe abe muntu murungi abantu abasohi bona hati basemerirwe taro hati omusoha kura kugamba ngu hati nateka musente omumizi niziza kufa abukwa noteka musente oyihamu hadi ncho kura ngu tutungire na development y'amani nkati katunguru wahikamu kareba abana engere bakombeka nicyoreka ngu hati katunguru ahakwategene n'amizi hateri hari habuko abakombeka bona tari umuntu akurwo kwa kombeka kujya kwa babasigazi baha nibo bariyo nibombeka katunguru tekiri katunguru yakare kuyaho ikindi nkabasoye ikindi kibiri kitureseremwe nanka ubwo butimbo batureseremo bubwa yincho togedeko ne chairperson w'egombolo y'akatungulu Kabuye Swale agamba nti abantu bote bamanyi kye baagala kubanga
edda ebyennyanja byali bimaze kuggwamu mu nnyanja naye okulaba kati ssaawa zino balina omululu. Nga bukiri era kibadde kirabika nti kigenze kuddamu. Kwakati omuntu wava ku ekitaano ng'adda ku nnyonnya kitundu ate ye omuntu muzibu. Omakati balaba wano tetulina mwoyo gwe gumu. Ate tetufaanagana kulaka by'okuvuba. For example, ndi licensed nsobola okuvuba nakani nerya tulenga likiti yalawo. Nati nosanga atoli alina akatoke. Kati ako ye akola mateeka gage. Obuwulira bono bayita dingi babeera babulineyo mu nsuku. Kati awo yo yalina okwenugula akatimba ke ka kisatu nobula gundi abadde alina obugegero ku mwebi oba atuze singi 5 oba mmeka naagenda nakola ki naye nga nze mukama nga oli wano tubadde nawe ebbanga ddene abantu bagezeeko babuulire bategere ekyokukola.